Hi, hello and welcome back to Chris Interon YouTube channel. Nang teman pothot cetong tolong paning arong piglo. Pini ni ledak no theng piang song sedo ya. No theng piang song ban views lang mi pik. Oh, isilam teni dak lo. Isilam teng ni ko pil ha. Teng ni galila. Nang letum patumi head apors tame neli YouTube long paklang lage carbisol ben man chop hate ko sani punang letum neli 200 likes anta chok punang letum 200 likes ben abat nang. Lase la so jane nang letum 200 likes anta so se do pick up posi 400 likes ni pinye do ko posi neli dang no theng pian dang nang joi do ya neli bupe sante hala ka pregnant da mis tame nang letum likes do jane maneli la no theng piang so an nang ya chawda to padero nang lo neli la dak carbisol ben man chetong nam pet po they han that one should go neli carbisol ben man chetong ponon one tree jadu yeah ola puse dala ya Hi guys. hello lapu vocalist lah vocalist man Harong Bing Tikathar and lapu guitarist Rupsan Tokbi lapu drummer Jonathan Milik alang libai Bahubali besi cetang lapu guitarist saya Japan Kirby besi Arigato. kata jadi de lapu vocalist ke karena jadi Salman Khan Salman Khan oke fine neli Kristen Tero YouTube channel ini aja tapi mau ya lapu ya pak channel untuk ngaco one pak Carbisol ben komentu ben sih ceng-ceng loh Carbisol la band itu form change actually kayak arjing hoi lo. Lagi 2006 aning kan. oh 2006 aning kan hala suhut non carbiang long penang cetang lo halang ini mesan gitaris Jimmy Tiso penangan album penangan band long talang rodon lo alang kerot an alunan ta penang hit si keong lo kalah Activator ni hanganat long anda alang si kerot lo oh lapen rock rock right salang alun ta mi penangan cetang lo lapen net pen api ni pen bai ni itu 2006 aning kan reform lo nang lipula 2006 si carbisol amhang pathek bu entela carbisol pukupi kematha dam hansi kopi apansi nang letum carbisol puki ridam lah la so bang neli chening tungduk pya la halapan hala YouTube viewers teman tak chening tungduk pasan lah ya Carbisol aben amen kiir lagala pulo je nitu carbi long kopi ma related lun ka bonda setami carbi long kopi ma related jenega bihe kai kangko ipi putum ta same tomo nang than me yang hot je hen konat lo hen konat lo phak to that la ke nang li same arulong ta thek po wa pusar pisar tum same penang nang than po liban sala pu ni pi sida nang thanong lo ne pai sang thanong lo bihe kangko jo lason thak mane carbi pen kopi ma related alunan isi ke pangrum pen lun kabonda carbi pen kopi pima related lahai pen si lun kabonda tu aben lasi carbi bang carbi lo sol bang ke laga karjong lo halahai ramso prang halahai ramso busutame lata budame polar carbi property lo carbi property kalah ramso alun busuta lason thak si amat si lahai mat hayat pen masih carbisol pochi la pasan de particularly bang ke akaprek ke jata we suta lahai ke matha pon matha dam lo carbisol me ola na chir athe hala lun aprang ke klang ceng meaningful alun akarjong pareng verna wakan ke matha dam si carbisol pakir dam lo hedi kala ako emethang le compose emethang alun le compose tame carbi pen copy ma related mo pen ilang than lo je hen konar lo phak je bihe
bihe kang ko ban daily to marju long bom lo non la so hen ko lo phak cho dat stami ko lun ban to hen ko lo phak cho dat ko ke bonda kon thilo kalang ako monong pi stami thekan mang ke kar pi pen ko pi ma related ahin an to si bonda kon choji la ase kar bisol ti ero rangala tante choropek lah kar bisol alam mang chini lo ya to tang te kechengsi ele tum la kar bisol la ben long kar jupon long tang ri pajak polun labang so alun na putak kasini jipan se po barem alang li men chandrokanto terang alang li long arjudam sena la arjudam ele te le tum ko pi phan se ri pajak polun kilun ma labang so putak chini po ning rong thlo ya pathat kar bisol la ben men chetong tolong mat kar bisol la ben men chetong pret men chethan mat le chat manon na ke la pu sa kahai alang li lun se po barim chetang pluk alang li penta chetong tulong lok lo la si ningarong tulong la si alang li pan arjuja prang nilihin pen presenter YouTube channel hin pen ajata pimu la si alang li pan la poho etap pen alang li pan karcu ini ha ripa kalbi kimo epan ekeha tetapi pada depend macam kontak film na karjuji alam makanya lah no ini adalah karbisol bentuk ini apa yang mana nili aja loh nili mata ini nggak lucu cok kalau surun kardi lompen nang lepas nari kontak film kok nang lela rik pajak polun customer phone ke benda phone ke kopi ke mata pensi nang lela bang surun customer loh lapen Berarti dah baca tampuk, terus ada penang di dalam soalun kesemar ni kon mate kontes ini bermak la seorang ni jenis tunduk jalan elepen la karbeng long apan kopi mata dalam si lari pajak polun nang di kesemar jalan hati school kolej lain talun me program talun me nawak talun dia talun tak satu soalnya kenapa masih jenis tunduk jalan ya apa sih nak tuan kardon pilon ini hemper non ke bo ipon YouTube channel te non pirthe tha karbia kheda karbia jutang karbia lam karbia ki don hita me pirthe ang kang no tum pongang po non bang ke science and technology na ke champion digital la kai na ke champion bang ke na tum son ke bo ipon bang ke karbia ke jutang jibat ke pon bang so bang ke ilin be tame suru kardon pilo la pena nang karju ripaja karbi furki mo efana ke hang bang so lun a background kan ko pigi mata ben sike top ma bang so puta ka bangke semer bang la sorun manga arta dulu jadi parisu ahulo la 1978 79 kan dongka cintu mate non karbi youth festival ke dubom dongka cintu tu dinge dongka cintu dentagat nong kan tanda di tim lo panggil dongka cintu ada kan festival ke do sila bang sulu ni di Lunceng kami festival la solo non depen munitum kacetu nang kelang stage pen cingkoi ki Lunceng lo la an mas gathering so apa nak akimia trend lo la so trend bang kayak akimia sonomu akimia tentang lo kado la hai matha pun situ lo te lun pulutan te social value lapan art value lapan content form lalu te matha pun masih conjok ni adu nang ke pasal di dom sini di pondok lapan ni ta cumi mi lagi lalu matha pun masih lapang solun ki dun lo lapan la solun a background na nam pulutan te isia kei kabita isia kei kabita kei kan tim busipulo kabita kei barim mana indigenous tribe busipulo kita labang so hakko akai pen kabike plan ka aku pen non puan ile tu nang ke kroem ile tu ma believe ile tu ma technological ki kita ki plan ke dam noi kabita tu ma hampang aron punoi do an kuitame lapen kabita tu mangge mythology bang plan pick mythological lapen meat muka plan pick la so isi karbia kheta khei pugala no
RJ lo ate juta ko lage isia khe reflection cha isia reflection cha pang asika so reflection bang non ga ro vas par tang ba ko ke lun tumu bhai si reflection lo tan non ka bang ke simer bang ke lun gui me lun kini asamang le tang lo asona son da haya a form ko kan bang bom lo asi isia lang jeng asona isia khe da isia khe lang jeng asona jeng Mungkin so alang jeng bangke pijo pen jut kok jima. Udah karya kita jut kok jima. Lasi ini tuh jutang juga ini tuh mak kan tim bukan kan itu past. Aprang kita amtang jutang juga. We have to reconstruct our past. Ini tuh mah asom tina muda reconstruct tu sih itu non kai kimia hut ini tuh karya. Kosong sih itu nih mah. Ate itu tuh kadang modern kakar di mana itu. But Sita labang ke western on tururong, akapre on tururong, bukan lagi karya mana kai kimia karya nggak itu. Kalau kai kimia karya belum teh itu mah background do itu social background do itu mah cultural background do itu mah belief do harus putar arjap kan sih no kai kimia hur itu birthia dangalong itu kusan sih pohon lah so sih mata danglo ate isia ke bangke isia ke la soalang jeng bangke bangmong ngompen itu mah lam itu mah ki Manta tu bom lang, menang tu mangke, menang lama ki bangke, menang juta bangke non birpon mong. Lasi, awal pernah hut labang so isi challenge, bangke itu kai kimi hut bangke. Lasi akimi situation labang so ke adopt je hut, laki isi sat lang so bangke. Lasi, joy kepen, inut anthropologist, kaning je lam ke lapang hello, alang di kaning je bangke, lasu pen masih menang ane di inspired, isi ke juta juga kosong si. A challenge mo kaya bang ma lahi wa ke tong hisung butak law atelang li pu bangke anthropologist ake ha W Haviland alang li pulo culture is essentially a system to ensure the continued existence of a group of people lake jutang pulo tong telah hanu jutang siake alu nakam lam pendang lo kadro ki kedar kadro shortly pulang dalam way of life. Langsung sih jutaan pulau. Sita lah bangsu, bangom pen. Langsung ngomong po therefore the ultimate test of a culture. Isi ke jutaan isi ultimate test bang juti. Apa orang dia? Kecelara lo kita situation na kecelara, akai na kecelara. So lo ngomong pen isi ultimate test of a culture is its capability to adopt the new circumstances. Akimi aporo adopt the take protante. Cingri protective protante. Kita karya kepan kacing sur ko anamu dujima labang ili tu inside onsi labang ke deng protect nai. Klase mana menangan kita bang itu mah akan so kali pun labang ke mak momnang ko labang ke. Tapi pun momnang ko. Klase lain lah klase karya tu mah jutang jual menang ada jutang jual abang ke non kai kimi cimbar gitu. Klase labang ke museum nang ko itu museum nang assistant vela tapi itu mah civilization kan nang kado lai we la si karbe tu me thang la so lu na content nang nang nu te ili tu abang ke nok yesu nok bi itu ta nok bi do so dolo itu kiring ya pan manga self sufficient do aku ben tame lai we dolo ini gorong ki mahin kita me nang an karbe tu civilization nang ke cheng mangke la ke rukasana kayo orang nang cukim lo ajar lo isi society nata si evolve lo karya society bangke kosong si orang cukim nang ima kosong si society isi hampang aron tak si biju kan plan lo kasi ini tu hakko aron kan ini tu nona kar bangke nang prekta lo ate hakko bangke karya tu bangke karya ta haji rukasan gol bangke te non karya aron lo tong te bukilo 60 dolar te Indian constitution te pela bangke karya mo autonomous council pen kecari bom lahno karbe tum karbe rong 10,432 square kilometer langsung bom ke lahno rukasan rong lema thal mong kar ki rukasan rong tada ka pake karbi date kana da kapre ka khelo tango kapre ka nang tango pen karbe tum mo pijo pen rural society there are 3 layers of society rural society middle society pen internal society non karbe ko so ang lindo ko karbe tum ke rural society pen non middle society nang lu pangcheng ko rongso non itu tuntar rongso itu orang ke non ke dipuna itu rongso non
kemat thap na laso change wang tang change wang tang way of life na change tang direct or indirect we have to depend on the council pun direct or indirect mai macam tu lagi related dependent kita arong tini tapi mana bangke monili orang milisi tu dah kami dalam tu cakap deh mami dong si piu piu ler ko pino son tilo dong te dun rai lah la jalu laso bangke laso middle society ini benar bangke ekonomi kita lang belum ke karbon si kecing tu bila karbon tu non si ke pak tu minus si ke pang part tu laso akhirnya laso bisa cing tu menurut lagi internal society yang dah laso liar bangke apa scientific step mati si akhirnya nasi rural society orang ngupang ceng, orang masih kepak dunia, ngupang par dunia. Nasi laso alang ceng muka, kalau itu alat itu ke change muka. Laso celah pun belum mungkin kita karbi kita be. Nasi laso ke celah orang orang sih itu celah pun tek bukan deh. Lah isia example je, nona ripaja karbi furki mu yang ke hang. Nah penapang ini pun lamet kabe akhir kita. Isia akhir lamet abe jutang abe judicial abe jalan abe pulang deh. Isi apa yang kecil apa? Tapi itu tentang right of education bangke. After achieving autonomous council, 1950 orang ni kan itu autonomous council long there tapi isi right to education ke itu memang long. Lalu apa nggak ada? Lalu macam lasi sembel bangke lalu nona kai bangke bangbo lo, globalization kai bang elo, liberalization kai bang elo. Nongke coronavirus ko amen pe najat mo itu nasa akimi new world order. New World Order langsung angke bangun. Akin lagi globalization bukan ala liberation itu first step bangun tu. Non pakai second New World Order mantang. Ada non pakai education track online mantang. Asal tiada mantang mungkin kesulitan celaka doktor kan punji puri po mana social distancing le pura kecil lo bilang doktor nalo ne aseta na prescribe pun. Langsung ada bangun. Terlangsung aku belum nak 80-90% akar iya kidunglah. Kupur nanti kai kimi aku nona sistem lo pakai new world nanti pop up lo. Lah itu ya challenge tu nasi. Ini tu nasi lamet kabe akhir kita hala bangsa akhir bang. Purkimu tak kiti keren kita ni. Purkimu ni tu purkimu pakai kiti keren nasi akhir pakai tu bola sih. Pilih kita pakai K virpik lo. Virpik lo. UN tak sensas nang set lo. Kawan thousand yang kaya bang ciat lo berita tak? Allah mau biar kiwe kumat lo. Mana tu itu hitamnya. Ada isi kaya kiwe bang kaya proses tu mati. Pas pakai culturation, dorang thang dulu. Kita mana kita bang itu kalau itu British tu hari dia dulu. Non kan non tak ada tu jutaan non tak rimong sini bang itu kok. Birthday, mother day, bang kok bang. Lalai ya. Lalai bang itu. Kita lagi culturation. Jadi bang karbi tu apa bang language bisa hagi bayar non bang kuben sih kita, tapi ke kapre akhir tu macam ni nongke language itu pangcing, nongke international orang bagi siapa orang jual orang bagi site ki bagi cepat jok pinai orang bagi traktor kai bang, kita karbiang orang bagi inghan ceru re, belum tahu inghan ceprak, belum tahu colong re, kita India lo mamaru lah bagi Haryana punoi, lapan hapu Rajasthan punoi. Hadak akhir dia waktu mungkin hadak saya tiket tu bangke aking ngam abis itu kalau tu kan, ada tu bangke. Tapi tu market tu bangke Amerika pisikinan mah bukan merasa kita sendiri. Tapi ini tu mah bangke ni tu happy pisikinan mah lab tak kita kelang. Masuk itu ekonomi kita lebih hitamnya masuk alhamdulillah. Langsung aku ekonomi kita akhirnya dalam kerja macam isi kerja bangke tina bangke lain bangke digital bangke tangkap orang orang no so digitalize real lo international tentang bitcoin system ang ket lo orang tadi lalu changing situation science and technology nang change pen ini tu masuk case so dalam sonon itu ke dopun po lalu isi example tu hari pajak bangke la bangke ini tu majat tu seperti itu mang tundu nok bidu chai bidu ado bidu Napili tu makai pada itu civilization tu, nasi itu makanan ni, nasi teng nasi itu cap nasi itu dalam perang nampo. Nasi mudi dah kai bangke, kei mudi cap mudi tu telah bangke, manis mortel lah bangke, tiap pun kata beta. Tiap pun belum tiap pun aku loh bangke dari cacat.
kita non pakai teklong lo tidak kok klien ti putar non pakai institusi celana lo non itu productive age 20 years pen 40 years and lo pakai productive age lo mungkin tapi lo pakai 20 years to 40 years lah bang suang bang hari sumar pekerja dong saya kuliah bakuria be pendam ini si MBA pas pendam lo kadoi BA pas lalu institusi nantang tapi lo cukup pun apa enggak nggak lama tuh masih karya itu kan apa enggak gitu pirte ta no apa judo do war do ada apa enggak desperate journey gitu ter north is lo itu karya yang ngom ya ndak banget yang ngota bangke kopine war tawe judo tawe thang tawe sita nanti microscopic level landang lo pun karya tuh pije pelang mah ngono bangke ngereng nang kok di pura so bangke undeclared voluntary migration do la coronavirus se ta menata UP Bihar Bombay muni tu nang ma thone me dia phang hata kar bi ta claim bomb ke to teklong no ma hem che wanang ku kendang lo kadde oi la so to lo la so productive case to ma ke ta kar biang lo ari so jang to ma ke bahara dam bom banga khe ke dak do penang do thi bom la si coronavirus se ta dak kar biang lo pen asam pen ame tha hem che dam pa ti long li ke Tapi bang kita kan itu sih bang, tapi kan ini tuh nama kita namanya subtropical rainforest, global hilang kalau pulang dulu. So subtropical rainforest, aja dah orang mulai nangli long li pek lulu pulau tahun dah amuk lulu pulau dah arang apa ini? Setelah bang kayak aku South Pole, North Pole, kosong kali itu namanya subtropical rainforest lah. Sila so unnecessary puno, mana kan unnecessary pun sini kita loh bang itu migration, illegal migration dan lo kado bela. So kita tinggi pulau tahun itu misal asal tinam kita me. Ini tentang proud do, ini tentang civilization do. Harus bertahap pen si non oit itu memangkai karya kefang. Apalagi pungjikan si itu, nang pola sih. Pajar bah background ke jasa ke lah no. Semer bangkai lah. So bertahap lagi si example je. Karena si media do lah bangkai nilai loan pen masih peklang lo. Mami ke arjan ke top masih. Hodu peklang tek po. Mami ke cinema ke plan pen lo. Non nangli hitam nangli cakong lo hitam international level karya tu mas civilization karya tu mas jutang jubat. So, mean spirit ko pilo nationalist. Our ideologies, basic ideologies, nationalism. Lasi menang tum ke tok the tu mami garajan ke tok mami cinema samar the tu lasa nationalism ma ingul menyo se claim pulo tang tu bangke karya ke pilo self sufficiency de. Laso a hopefully ray of hope ni le dai the kam lo. Ala semer bang. Ase ri paya pada nan tu nang karju penang lo kado we menang am tanang kok lo. Ase itu cerap situ pun kamu ke bang japor itu mereka ya ke bang orang sini itu hopet ini tuh pontengi mah nem pontengi mah sebenarnya bang ceruk perfect lah sah ente lanon halanon lahai lam kacini porlobon hala karbiso laben tu bang ta labasa lun nang le panar jupan lun lo hala tum pan nang li hin pen kopi si puji karbiso laben tu pan la lasu ke awe polam lo non jite la kai lo aja lo kado lo ade dak bang ke jasmet ini tu ini do instrument pulo tante ini ko gitar ini tu pulo la bang ke gitar ke la bang ke western instrument musik western instrument kali ini la this is a social instrument social nang le la so gitar bang ke kardia tenang li ropon thelu pulo tante kardia tu mari dom kardia tu ma te or ansian sino te pulo la gitar ne la bang ke karbi lo la ke social instrument social instrument puison sih itu lang namanya ceng puno cenge pirte dah no orang dulu nanti maju kalang do oh dalam itu masuk itu non ceng kita make tu mari dom karya tu mah asona andi apa yang sih itu yang sih aku explore dulu kan tu lapang kan music jalan itu ke boi itu electronics juta media masuk tu pen karya kita tu mana ansu sih pada aku pada thang pun dia pan iklim pun sebab tu ke ni bang negatif thing boleh lu nambang karjing tu ngalang letum hat nang letum malah karbiso ben pen ramsu podon kasamar bang ning dopik ni li laso kasamar pen ajok YouTube bolong ta 1 lakh followers ne pini dulu landa sosial bon setelah bang ke teklong lor lah setelah ta sosial karjilong tu ke la pen video salang mepik la bang solun ke nang letum mechang si kasamar ma ata ni li apang radio lo tarjilong bo la senang letum si kasamar ma mata kaprek tu silun ma la ta chini tu lah la so bang
Ramso ke labang ke ilitum long, karbiang long anong aja tang long. Dun sepu senior artist lo, alang limen ke sate rompi, alang ke kadok gue ta sini lo, alang li ke karbiang long dat kali asamang kang tame anong aja tang long abang tu lo. Alang dia lon Ramso dode lo ongso pu, ho bihe kang ko bandar long, radio long sudah. Kasanon ho bihe ko tani liningo rompi. Kasi bihe kang ko bandar non ini non an mangke bahayalun nang kang bo sonsi mandera sonsi ini an ini lagi tapi nili muda nang ano dan nili to mabet karbi so mendetikan ke lalo karbi akar go karbi so kone karbi karjo tapi ramso tanga iu ke hidup alun lo kata isi karbi itu ma property nili pak tapi lahai mata masih itu music pangai metang style di bawah mana pun itu lah band member kan itu sungai lo galon nangke sem akhirnya tangta lari lo masih itu akhirnya sate roti akhirnya lo dam lo permission charge tuhang lo alang itu sampai aning arong lo aning selamun tuh permission nang tipen ini tuh selam lo lalu nang pen alang ni panta non on through Christian Teron YouTube channel a true fan alang li ke hai sate roti kan same nili tum karpisol ain be same choro lo je belun nang pa joy dun ke ajo ini nili tum pini lapuan na views long lo kala tadang ke nili non chini ano la bang so video berta setak kacini ne bang eson dalang alon tar juk pick arjo me pick setak kacini ne elong ko hala tiso na hangjo ulang la so mening nang li nang thân thấy mà nang li tame la pu tom tame yo la ben tom tame punang amining nang li chiding tung bolo te hem da mi na chắc la pu tem yang chak lo ai kata kami pernah kadang yo putar lada akai ahem semen nang li tolong koning orang tu lah la salam ni kan lamang so mining ar DJ Frank presenter YouTube channel hin panjata pimo mela sila sabso ohe pak panar choy lang ni pa Ramso do de lo ongso rongso piwangko hembando de lo ongso hem kimi wangko amase neli hin panangka juang tu malun ke laban tiso na hangjo pangdan ma ade di sini ada tiso boke hala karya polong kata dulu kok awasi kopi pasing drama pulang lah ikalah men ada kayak misalnya bikin kau bangun pisau na hangjo neli mata dah bangun pisau na hangjo posisi tinta lah sana pisau na hangjo lah sama sih lah apa bikin kau pen mata dah lah kain sini dalam jadi aman neli lah masuk mening kotak kacini yang tu posisi lapuan kar pisau lebih tentang bak iktak lo ya aman nanti aman nang mungkin nong tak ngasih tong paling orang lah terus ya sama ini kotak nang di mana terdirinya ya lah kecing si curu lo nang fan lapen nang channel handpan lapen nang tumar pe kadu le lu sipo di tuma nasi la solun abang ken le piso nang hangjo ko la so alam the ke thapon ba ke la hello hako ho piso api ko inama pi bhansi pura inama pi habi lagi amasila inama pi abang ke hako penda karbi tum arlenga tum lapu jinti sai jadam sai kata amasi nili lamang so tumo nili purong kasi karbi lo amasi lati so api hello inama pi lo lapen la inama pi atunta munit arlenga tum son atunta alam do alun do lason tang lapen mirdong prasuda titek nasi hala sohod aku hulo ladil potuma tuan au ya perang one atunggu nang kanalam nasi tisu api inama pi bhansi pulo nasi la inama pi tumta munit arlenga tumason si la tumta alun atumo do tibeteng parmu do amasi arlenga tumpen la puje dam sai jewang sai lun tumu ta la puji kacharli lapen kecipati la sonta do coba kan aku lah hireng mangreng
ajutang huta latumta nang dundun putang. Masih hala sohut ino dekar biasa bra pen laso inama pilo laso tiso pilo. Latum kopi alam lo cuma kotut putang. Amat kelak siwar bu halo masih akhir bangke ay lapan pare mati lo masih arlenga cuma kecampen buhia kering langsung sendoring alu pen tuisi mong ke mong cepati lo nang ko ama ke mong unci bu masih mong lah hala bangke lah ke thang kali ho loring alu tuile lagi ini ke mong janji bu mat ikuet ke mong man mong prakot kilo Nasona tiso api ba. Nasona tumudo. Lama se la so tiso api alo bang ke cewo yuilo karli delo mahala api bang dula. La so sarbura arida jadi ya pak api long sido putang. Ama se hala api bang ke ciru kaca he hangjo lo kaita. Ama ne ke la so sarbura so puta hadat sapi sarbura tu long sirit ke hon harid lo sido ram so ajo. Jo. Amane ke anin ke hanga arlo so bangke akor pi bangga awang so pi bangga harong sido. Oke. La so atumo masih nilil bang so alun bangke ram so dilo awang so bula so alun ke to bangke minang anin kan dulu aprang hempre ke hanga ho 1989 anin kan ho birsing tia long rada mai pi hu sinili ko. La penke la so aprang ajo hala bulu kunci ai bilang sila bang soalun ni bucil. Masih puthara da bangke la rada mai bilang la ram so bilang so ni ada baklan. Lasi hala so nama pi bangke aning ke oi kai ta hala pinan ke wai julo masih la kaciru kaca je kai ta hangjo tilo. Ani ke cido do pote hangjo tilo masih hala suari sumar bangke hala haripo bangta mane apa pi kan ke hangko. Masih bang hati korpi rong dugari rita bang tahu wahar bodega opi dengan awal buku hang bo. Man tu le cetong pahat celong bibi celong bibi tu cetong cecol le. Sila melapu bang ke pau bera pelo. Jo naso nama hala. Ari sumar bang ke harong ta don thete rong supi da don thete. Jil da don thete. Lapu le. Masih halapan mage rong ari so jangan balang sele tu. Ko nang luo ko nang hari lo le dono ha ram so le dono nang jir le nang tu na abye lason hai jadi so jang long nang ke nang dun rap thik thik palam le amala ha ri do nang ver la pai ko tum lo ama se la so lo ma ga la hai lam thik se nang klang se Sampriti lut lote tiso nang hangjo. La so tiso isi nang hangjo itu la pote la tum lega chiru ke hang pote fere meme yo program di. Muni da tuma son thot ka chiru dom ke hangji fere meme. La so alam ke presidi la so lo ya tabu chi. Tarbi sol rock band alam tum hopera lunsi po ala alang li sing hon Ulo, halong bing tiga thar, laban alang li risam ho tuman da, apan da churu part piglo, la alang li tum nilifan la bangso ram sudu dili ongso palun, video semarji pulo, album semari puma senilifan hukum na hanglo, amasi nilita ningarong lo, lasi alang tum semar tame buci tame pulo, lasi alang tum paklang lo, mirpit lo, lasi karbiang lo madang, laban asam nordi sahawar karbi ko an pakai tu ke langlong lo thai lo la pende kacuru alang kita do ulo busini liar juno nasi alang itu han curu parpik lo la pen alang itu ala music customer pon ta misen lo compose ta misen lo kilun performance ka do bela eta misen lo curu lo nasi lang so sen nilihin pen alang itu han nililum jir ki bije fansi nili jisi thul ini tame pen tame alang itu semar ko guru tante bangke kaitan nilong lolo la sono taksi uwi kimi itu ma paran sitame nililun umanion se alamarjan semarji buci bulote nili bangke kaitan kai matalang teman pi fokus nili bangke ninje thelo la penke alang le tumata ning pati pon. Hi everyone. Mat nelinon karju sondola alang le tumhan karbiso la ben tumhan non
upcoming project ko penito ma video album son mate luna son. Upcoming project ni itu non helang recently loro langso. Oh. Dipu loro langso. Lake Kalitang Elisanse. Oh. Alang li pirthe do bom hut nili phan. Pulo. Laso alun salam dapat. Oh. Nili phan akitab alang lyrics masih nang pidalo. Loro langso. Oh. Masih alang lyrics nanti kang lo. Yang pen alang pirthe do bom hut ala ati ot nang nili cali dunong dalo. Oh. Kaca ati ot bang cali dunong ipu hut bang ke alang ta cep pirthe pen Ciokang no, masih pilih bang Charlie tu nong dah lo, ati ot bangke. Oh. Masih ati ot non ati ot bangke, labangnya nili metang, nili tu karbusul, berangin mensi aku cibondat no. Kalang. Kita alirik kita wait bangke lagi, Kalitang Elizanse. Oh. Alang li si kita kang lo, lolang langsung nong kita bangke, lolang so. Aku langsung orang kebuci ceng. Hut kopi pisi kesung ma, koson ben si lasorong keseng ma, yang pen lulang sorong long kopi pisi do ma, adung arai kopi pisi do ma, lahai bang, dak alun long dolap lo, kalah. Audio MP3, audio ke rilis lo YouTube long. Oh rilis lo di lah, description long dulu, labang solun ke. Carbisol YouTube channel long nang litom, nang hote teklong itu loro langsung. Yang pen nilitom non video shooting mom loh, lasalun video tak landap pun. Lah labang halo ketia project kimi ke. Project kimi loh. Oke. Lah labang non laso cek lo last, buat kali pun sudah August first week ke rilis itu. Oh. Loro langsung a video. Wow, Itu loro langsung. Ada dulu langsung lah teklong lok ko sa. Wow. Ningarong memelo nang le tamta dulu langsung teklong ko. Nilita teklong ko ningarong excited lah langsung nang le tamala Carbisol ko YouTube channel nang le tam clicking non daming non nang le tam teklong ko. Chong na. Akan Kristen Deron YouTube channel angin panili tom han ang chok papot nili tom Carbisol angin terus kami alang lipan suri kanong pa jodoh. Chero ke Dan lan sose Kristen Deron YouTube channel aci the pading na. Thank you. Pardon. Subscribe with her, Christian Devon. Carbisol ta le. Subscribe. Carbisol YouTube channel subscribe. Okay, thank you.